toyuna geldik. Bugün Tuşoğlu toy bizde. Aygül Tuşoğlu toy. Bugün biz Ayaş kızımızın Tuşoğlu toyuna geldik. Buyursa. Birinci televizor o'xshaydi. Jo, birinchi Dyson deyman. Birinchi Dyson, ana keyin televizor. Qanday ko'z bo'lish ola oladi. Sende Dyson borda turadi. Menda Dyson bor. Shunda televizorni sen ol, Dysonni men olaman. Biroq men Amerikadan olgan Dyson Qirg'izistonda ishlaydi ekan. Jem, zато Amerikaga ishlatib turasiz. Qanday ko'raylar, chirqaganda ko'ray. Mana ko'z bo'lish olmaydi. Как будто bizga shunday bir vыбор berib qo'ydi. Yo'qsa chirqaylab chiqadi. Original deyman, brat. Original emas. O'sha hozir o'ylanayotamiz. Alaykum assalom. O'zi qulayda chiqdi. Assalomu alaykum. Ana, bo'ymen assalomu alaykum. Ke, men. Son bola bo'layotgan, bari meni uchirishgan bu. Kısa Kıyaldığın kızının Tuşoğlu toyuna geldik. Bari atayın Oşton da geldi. Tuşoğlu toyu son başladı. Kırgız'ın toyu. Çok da bitmesin. Toylar toy kullansın. Bugünkü Tuşoğlu toyda çalan yıldızlar çırkaydı. Ben Erece baş olup. Guzi, Baron, Ayzada. Çırkauga dayındık kınday? Men taqaçan chiqaydi. Taqaçan, ha? Vay na. Kıyınlarım var bugün çırkaytken aytor. Сейчас буду бегать. Прикольные эти приготовили. Hazır. 17 yaştan 40 yaşqa çeyin kızlar. 17 yaştan 40 yaşqa çeyin kızlar cüngüler. Старт! Внимание! И просто... Ayzada Юбканы көтөргөн болчу. men bilmayman. Последняя, наверное. Ayzada sen start menен чоң баштап биринчи келдиңби? Ооба, биринчи бөлүм өзүңүз старт бердиңиз го? Жакшы. Биринчи орун бул эмне? Dyson. Вау! Dyson фирмасынан фен! Ayzada буга чейин сенде бар да Dyson туурабы? Ооба, Dyson бар болчу, бирок ашык дөөлөт баш жарбайт. Өтө сонун жооп болду. Ал эми экинчи орунга бул Ооба, Dyson бар болчу, бирок ашык дөөлөт баш жарбайт. Өтө сонун жооп болду. Ал эми экинчи орунга бул отвариватель. Ой, туралы отвариватель. Дилим келди, отвариватель. Жакшы. Ал эми чолпонго ойлонуп атышат биздин калыс тартуу. Холодильник берсекпи же телевизор берсекпи же не берсек деп чолпонго Техномирден не дейт муну? Тесто. Все жакшы. Мынакей дагы ким отур? Камат Шартонбеков окшоп калгачы. Быйыл үйлөндү. Мынакей өзүнөн супсулуу кыз алды. Карагачы, кукладай болгон өзү жакшы. Сонун Олеся отурат, Олеся. Олеся, добро пожаловать. Мы рады вас видеть. Спасибо большое. Ержан Кадырбеков. Сен